Поздравляю! Добрый день, сегодня позаду. Как се зове Майнкрафт? Не Майнкрафт, nego Mafije 2. Počinjemo znači sa Mafijom 2, evo prva misija. I svaki klip je jedna misija. Svaki klip je jedna misija. Ako niste znali, eto sad barem znate. Ajmo se upoznamo s Mafijom. Nikad nismo igrali, jebi ga, a sad ćemo. Badanku! Izvinite ljudi. A nemoj da mi smeta svaki klip, pičku materinu. Dobro, evo ti sam. Pa ćuti snimam, jebote. Evo ti pelerčina, ubio sam te. Mamuti jebem! Evo ti, znači lova Bože. Aj ti šta. Lagan si Bože. To nešto ne spomenu. Lagaj znači kako hoćete. Krenuo šingan. Ono kao nismo krenuo šingan. Idem go. A šta je pičku maša? Idemo. Ajmo puckamo. Mićano. Evo tu je ono, koliko ja vidim. Eno ga, vidite, brat. Či brata je tamo. Ej, bombu je da mi ubaci. Danine, brate. Znači ovo je puka, brate. Čekaj. Kako se ovo ne puška? Čekaj, pravo, bre. Ovo je starinski snajper, ljudi. Imamo snajper kod sebe. Ovo što ćete, koja vidim da mogu da zna. Ajmo pičku matranu. Ajmo. Ja ću pucam sa snajpera, brate, vidite, znači, utkinuo sam ga kurac. Pa rekao sam ga na pička ti materina, jebote. Jebite ga. Meto ti. Jebote, čak sam sad konta, ali on ne jeba. Što je već ubila. Aj se kubila. Meto ti. Svojim ga. Zasvojim mi čano! Dobre, ja sam go ja. Da vam kažem, je. Her, pa popi her. Evo, snajperika. Evo ti pičku matru. Jer mogu ja da odem do ideje? Može. Odmah da odem. Dobro. Ti gdje sam? Go! Idemo ljudi! Jebu! Ubite ova govna! Jebi ga! Pička ti materina! Sad si moj! Jebota, ali sam utkinuo. Evo ti pička! Pička ustana! Ćao! Sad ćemo ih mi u her. Jebe nam se. Fuck you. Ujebi ga, brate. Šta vam kažem, znači, ovo je ta prva epizoda. Znači, bož. Prva epizoda je rad, to je super.
Ano vedete soldi tempo. Jebiga люди. Jebiga люди. Ano готовить? Маму ебем. Вау, выбрать. Это стабильный эпизод, люди, фаст плей. Ой, видео.